तोंगान सोशल मीडिया की मरुओइबा ई पाउ खर म्यामदा शेयर तौजगे कक्सिंग बाजार हांगबा UCO बैंक ब्रांच तगी लुपा लाख 3 की सेंफम लुट तौख्रे कक्सिंग बाजार हांगबा UCO बैंक ब्रांच तगी सखंगदबा खुलाई पाइबा मियोइसिंग लागलगा नोंगमै सिंगदोलदा सरांगना लुपा लाख 3 की सेंफम लुट तौदुना पुख्रे हाइरी लुट तौबा लाखिबा मियोइसिंग अदुना नोंगमै अमदी थांग पाइरगा संगलगलगा बैंक असि लुट तौखिबनी हाइरी थौदोक असिगा मरी लेना कक्सिंग पुलिसना थीब हुंबगी थबक सथबा हौख्रे हाइरी मखा तरक्पा अपडेट गाजियाबाद थोकपा थौदोक अमदा इमुंग मनुंगी साक थोंबी नुपी अमना महांगना साक थोंगलिबा इमुंग अदुगी साना थांगनबा पोता मपाल थोक्सिनबदगी युम्बुना मोबाइल की मतेंगना फारे हाइरी यामना नुंगाइतबा थौदोक अमा ओइना था तरे खक्ता ngairiba angang amana ngapim nga ama ahingba masa ama yosin kiduna pankhibadagi laikanaba ngamdana laikhidre hairi thौदोक asi khangabong mastam laikai de thokibani hairi Haryana gi Chief Minister gi wasak lobagi thoramda Manipur gi CM su saruk yakadauri Hayeng Haryana gi Chief Minister wasak lobagi thoramga mari leinana Chief Minister N Biren Singh su saruk yarunaba ngasi Imphal thadokre hairi Mifam asi hek loibaga New Delhi da Union Home Minister amadi Center gi makok thongba official singa unaduna Housing Manipur da oiriba phibam amadi sakot thorang gi matangda kubna khana neinaduna wari sanarba yai haina thajaba yaba pawgi likhun amana khangalakle Makha tarakpa update Kakching drone bombing gi attack ka mari leinana NIA gi team ama laktuna yengsinbagi thabak chathaba hokre Haukiba September gi tang amada Kuki militant singna Imphal West District ki manung sanba Kakching ta leiba maitei khulda nongmai amadi drone siznaduna bomb thadarakpagi thodokta ngangbam ongbi surbala laikhidaba amadi masanupina makhutta nongmaina panbadagi sokiba case ka mari leinana Manipur police na case asi NIA da sinakraba matung ngasi Imphal da NIA gi team ama laktuna थौदोक थोकफम मदुदा सतुना फिल्ड रिपोर्ट यंगसिनबगी थबक सथबा हौख्रे हाइरी